Hello my people, ladies and gentlemen, nk'ibisanzwe turi live hano mu Nzove nahasorejwe imyitozo ikomeye cyane, imyitozo ikipe ya Rayon Sport yitegura ikipe ya Gorilla Football Club. Abakinnyi bose barahari bameze neza usibye Foringanye ndetse n'uwitwa Aziz Basane Kulanya Guruwari Tambwe batarakira bakiri mu mvune, ariko abandi bose bameze neza cyane. Umwarabu yamaze kuba asubizwa iwabo ikitaraganya, hanyuma umugande Senoga ameze neza cyane, we arimo arakora imyitozo na bagenzi be. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bukomeje kuba bugenda burambagiza abakinnyi bagiye batandukanye mu buryo bukomeye cyane, aho uwitwa Bubuni yamaze kuba aza n'undi mukinnyi wa gatatu uje gukora igeragezwa muri ekipe ya Rayon Sport. Babiri bakine vuba turigiye ko use turajya dufata uruhande rumwe. Ko ndi kubona amamenyesha menshi ngo live ni bande bagiye live ko live mu nzu ngo nituze abashegi video zose bafashe ejo bari kuzikoresha uyu munsi. Bihora ubwo nibarabona notification yanjye ikimaka. Notification yanjye nyayo ntabwo iraza. Notification yanjye nyayo ntabwo irabageraho bihorere. Yawe ntabwo iraza. Aho ibagereraho bahita bicika amazi byabo. Babiri bakine vuba turigiye ko
Gusa turagenda dufata uruhande rumwe. ko ndi kubona amamenyesha menshi ngo live ni bande bagiye live ko live mu nzu Ngo nituze. abashinzi video zose bafashe ejo bari kuzikoresha uyu munsi. Bihora ubwo ntibarabona notification yanjye ikimaka. Notification yanjye nyayo ntabwo iraza. Notification yanjye nyayo ntabwo irabageraho bihorere. yaba ntabwo iraza Aho ibageraho bahita bicika amazi byabo.